أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमदाय शुक्र कुरानी आलम तक गबेरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला सलवात सलाम लेबुंगे दी दुआ कुरानी मी उम्मत मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी सलवात सलाम गे तुरे कलेग फाणुगे तुर आलुन्ना मी तुर सहाबिन शामिल कुरा दिवे राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ दौलत के वजीरों रईयतुंग मजलुह के दगती दायरा के मेंबर अल्फादिल अब्दुल्ला रशीद अलिफ्ताल उमदु काउंसिल के मेंबरों दावत कबूल कुरवा वडेगन तिबेबे एम्मेहा इज्जत तेरिंग उमदु लोब्बेत रईयतुम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह कीरत कुरवान के बरकातु रस्मिया फट्टवा देवी उमदु स्कूल कैप्टन ग्रेड दिहाई गदरिवर उमैर बिन मोहम्मद मियात कुरिया गेंदाने को हुशैलाद मिदनी अळुगंड उमदू स्कूल के लीडिंग टीचर आमिनत उला शरीफ मियात के एमएफ रतम उन्नानी उमदू स्कूल के मल्टीपर्पस हॉल इमारे कुरुम के मशूक एब्बस वमुगा सोए कुरु मिनंबर फुरियम को देवुमा अळुगंड वरा अदब बेरी कामायक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर इस्माइल शफी अदिफाही देरेउलुं कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हमदान शकील गारी होंगे दें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर इस्माइल शफी अदिफाही देरेउलुं कॉर्पोरेशन लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हमदान शकील शुक्रिया देंगुरनानी दिवेही राज्य के इदारी दायरा तक देंगुरनानी दिवेही राज्य के इदारी दायरा तक लामरकजी उसूलुं हिंगुमुगे गानूनु रईसु जमहूरिया लिबडेगें फवा बारुग दशुं अलिफ्दाल उमदु बैगे गोतुगा कुड़दु फड़ा कोड नंबर RF एके तिने तिने सुमे फड़ा कोड नंबर RF एके तिने दे फड़की अलिफ्दाल उमदु बैगे गोतुगा हिमेनुमा रईसु जमहूरिया के गरारा कुर्निम्मा फवाती एतंतंग अलिफ्दाल उमदु काउंसिला रस्मी को हवाल कुरुं मितंतंग हवाल को देवुमा अळुगंडवरा अदब वेरिकामायक मिनिस्टर ऑफ सिटीज लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स आदम शरीफ उमर अद काउंसिलुंग हवाल वेलेवुमा अलिफ्दाल उमदु काउंसिल के नायब रईसा शजिया इस्माइल अरी हुंदरनवा मिनिस्टर ऑफ सिटीज लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क्स आदम शरीफ उमर अद अलिफ्दाल उमदु काउंसिल नायब रईस शजिया इस्माइल
ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆಂಗೋತಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಒಮದು ರೈಯತುರ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವಾ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಒಮದು ರೈಯತುರ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವಾ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಎದ್ ಅಳುಗಣವರ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮಾಯಕ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಯಿಜ್ ಅರಿಹುಂ ಎದೆಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omaduge emmeha lobeti raitum rashuge councilorum dairage izzeteri majlis memberu muassasatuge verin mirashuge emmeha khidmetteri rabbehin adi mitana wadagen tibe emha izzeterin me jalsa duragatum ballum gendawa adi adossawa emha lobetreitum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh miyadu awmenna mirasha adevun wagutu rashuge lobetreitum awmenna kiyovi hun marhaba taka awnu hituge emme fumminun omaduge emha lobetreitunna faffashun shukur dannawan warabboda shukriya ade awun men ge emme muhimmu zimma gotuga dekeni raitunna awun refahuri wauduta fudda dinumuga vihaves rangalaka natija neredirma masek kuruma raitun ede ehen ituru kankamuga ves viha sawahakan hagigi kulajassa dinuma masek kurum egotun iradu koviya miyadu mirasuga mige teren waragina kankamuga amali gotu masekkei feshigen midiyai adi ituru kankamuga soy kurevegen ituru mashruwegga soy kurevegen ves midiyai ade min komme kamakiwe sama yaginum ves mirashugera yitunnan nuhanu beenun teri adega sabon kurierun libigen daane kankan awna hama yagin ade skoola mi libigen da kurierumaki ade multipurpose holen eligen dium adi hall eligen dairuga iraduka via miya ekuga hataru classroom himenigen da gota mimashru agurmen kuriya gendani en vima hola classroom ta himene gota mimashru kuriya gendane kamuge yagin kan school ge rayit school ge dari warunna teacher unna di amko huriha rayitonna gangondo de yagin kan iraduka via aruwa mige sabu mi school itura kuriya ragen gos school ge faratun dariwarunna libigen daani warabbodu kuriyerum ekkam gaunda yagi amayaki gaunda medu feshi komme mashruwa kives ei sihid airaya kuriyerun genestir mattaka feshiginda sihi marukaz kamvies adi kuliyoruge gotun voli court gaim kuruma feshe mashruvies fitness recreation marukaz elu mattaka feshigindia mashru kamugavies adi fuluhunge hidumata council imara min komme kamakiwe sama yaginu ves asugera yitonna muhimmu kurierun take libena kankan kamu yagin agoda ngama ebe ade egi tura emme muhimmu ekkamaki fenuge network nimmaluge kanta ade mimashruwaki wara bodu ba nimi foi masakate agun men badalaruga miga evs massade noenne sarukarun dakkanje pending evs bilevsne evs masalenne ehmima bara daanche henanto ehmima awun men ituram mase kuram daanan ekam kura kumfuni medureko viha savahaka baaki huriha kamen nimmalu muttaka baro alana ehmima ekan awun men medu mirasugoi baddalum ves councila muassasataka ekiwe baddalum sawun menna ekamuga tafsil wahakata dekevunu ade mimashru iraduko viya hama wara rangala agunmen gaatu balanan awaha nimma dirumattaka haigatuga ei agun hiton raitona miharu emme boda beenunchi foi em muhimmu umrani tarige masakata kawane den bandaruga masakata balanama edani iraduko viya hama raitun ede gota raitun ede beenunta fudde gota badalu genesti fewani designer muriha badalen adi iturabbe sound men hama balani nimigen dayaruga raitun ede furihama kan genestinu mattaka masek kuruma ehvima iraduko viya bandaruga masakke nimigen dayaruga e bandaru egendani meshu raitun emme ede femwaruga
hedigen daane bandarek kamuga yagin kan awunu tibe funnan aruwa hame yaekiga raggirumu masala intihaya bodu e fotoma yakiga bandara yakiga emasakkevves mihari hawal ko fe masakate envima ekiga daane waran avahan amali gotun e masakke kurumuge marhala feshigen edani envima mide masakke midad ekiga hingana de masakke emi mihen huri muhimu kantatta awnu miyadu mi feshi kankamuge itura kuriya daana mirashuga midenne vihen feshi faniuma ka hame daanga fai network fenuge network nimuma adi mi bandara raggirmuge masal hallu kuruma mikan kamaki radu ko biya awnu waran iskandigen kuriya gendana masakketake ade min komme masakkata komme siradu ko biya mirashuge raitunna hama furiyama ya kuriyarum libigen daana mirashuge local tourism man khasako adi jumla ko rahuge hama ehen beenu takavs huluigen dia muhimu dorek goto gaund kabul kuran mi hawala kurawun mirashuge bayekkan edunu faluta awunu ummeedu kurani raitun ege beenu furihama gotoga hippawane kama rahuge kuriyeru mattaka khasako iksodi kuriyerun hodumuga mi faluta tibe fun hama yaginu mes muhimu dawren ada koddena sarukarun hama kuriyaddaani yagin kama yaki gawnu dannama raitun ede gotta komme kame koddinu gaves envima mikamu gahama tibe flom beenu velava huriha ehitere kame sarukarun deena adi hama ehengwe gotom ves mirhoga local tourism kuriyeru mattaka huriha me ehitere kaul men demun daana mi goton iradu kavia miyanna haru kurikolu rajye kankolu toga awun me mi bahatta dollar ATM toga tereng ATM ves mirhoga behettu mawun men imma fawawa hakwasti be funna dannawada den mihengo sama ituru kurierun tan rashal libene kahala kankan min komme infrastructure mashru kiwis am raitunge day to day life ga kurierun divuma hama local tourism fakka korum vesele wara muhim fiolta kam yaginu waswan ade emima jumla ko mikan kaul mi faha kolli itura vese bahuri hama awun men balana kantata samal kandena muhimu kankan miga tereng hama komme daira kum samay bahuri sihi daira ambeli kamugavias adi ehenian daira takum sagun men itura kurierun genesturu masay kuramun dana rashuga rayitunna dative fahuri kankan gaatun bala ekankamuga halluta genes dinuma awun mirashamiyai awun men mirashuga asaytuna kiga miwagotu heda kurani awunu beenu wani hama tin komme befolo kosti beenu velava gota kankam furihama koddinuma miyaharu amali gotu no feshe mashruta vi miyannaharu feshe na mashruta miharu awun men wani tibefun gazette ballawa levin feni wadannawan football danden alam vesoti bike hodan yulan koffa e football dandu mi eleni baakula bayennu awun men dandutan alani miharu full scope maneki faru washa fara fensa laita mihengo suriya kamas himene gota ehma mihariyoti ulan korefa den onna usulun hama bayko kurimati lagen hoye kamug wanya ei aamuko ulan korfe process unda kame wima kurimati laanche hena faratako awun ummidu kuran bayko hovena kama rangala kuriya gosfiya mimasnimu kuriga bayka hawalu kureven hawalu kurevichiya demahen adu emme ginavegen demahen adustere aamuko 30 nuniya 40 vastu terega feshe ehme hisabuge emashro veseyoti ehma demves hunnane adives ituru kanka mirashuge kankamuga mihire huriha kankama kiyawon men tibefunge ummida taka dirun genesti hagigata hada dinamatta kawon men qur'an kantatta adi sefar hama omadu lobite etuna unu dem benuwa yagin kamaki miyadu miyawon men amali gotun feshi masakketaka hingamun da kankan nimmuma kureve kankama so e kuravunu mashruwa min komme kamakives adi kuriyan wettanuga feshem mihira kankama kives raduka viya hama mirashuga retun ede minbara ede ha furihama kamakiga kod devena kankamuga yagin kan raduka viya tibe funnan aruwan awunuge duwaki awun men ed mikura masketoga Allah subhanahu wa taala barakadawa divehilo betiraitun ufa fagati kamen barakurabun amin wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया रईसुल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिरस्मियात निमिगन दानी गाँव में सलामु
එමෙ හාජිනින් ගෞමී සලාමක බෑවර උමා කොළත් එදුව වඩෑගෙන් දෙවුන් එද Salam